O te whaatalo whātui lau whaafonga angai le nei tai au, alo mai o talo le sa tofi. Tala Samoa, e le o whaate ia le taitai le New Zealand First i le whaai unga o le palota whaapolo kiki le One News. O le awa au sia e lana pāti le 5% e mawhai ona toi fo i mai i le pāle mene. O le tali mai lea Winston Peters ma e le ngata ua whai mai e le o tei. Ai o le a fo i ua pasi ma mao ma le 5% le lango tangata ua iai le taimi nei. Mo le New Zealand First. O le whainga palota le tausanga lua fe lua se fulu, le ana whai ai sina koma le pāti le New Zealand First ina ua le au sia. Le pasene e mawhai ai ona toi fo i mai i le mauta. Ma a o toi ta sele ma sina whai al palota tele a New Zealand, o le ua toi sau ma lia i luma le va o le New Zealand First. Whai unga le palota whaapolo kiki le One News, whai lo mai ana nafi, o le alavo lo tu maule maa walunga o pasene e mawhai ai ele National Male Act, o na osi se whainga malo. Ma ele o mawai se avanoa mo Winston Peters ma lana pāti e ono sawa i totonu. E o mai lava i le tau nei, e le i manino lava fo i se whaai unga le taitai o le National Christopher Luxon, be mana o ia Winston Peters, be le ai, a o David Seymour le Act, e le o suia lava lana le ai. Ua iai le talitonunga o leo ono sao mai i totonu ani sila le virusi fau o le COVID wa ta ua le BA286. La pata inga nei mai tangata so esu e whaapitoa tau i le soifua maloloina i totonu o le atunu. E ui o lea e fōlinga mai e le i maua i le taimi nei. O le virusi le nei o le BA286 o lo o whaapopole i naisu i o le soifua maloloina i Peritania. E pe ona whaamawinai e sa 5% na alua i lunga cases whaamawani o le COVID i totonu o le vai aso tāluai ma ua toi whaamalo sia i le whai o tui. E sa mai a Peritania, whaapia fo i le telo isi atunu e pe ona amata ma waile nei virusi mai le whaai ungo iulai. Ma i reporti o le BA286 e le ngata e vavelona pipisi a o le whanawhanau. Whai mai ai Michael Baker o se popolenga le malo se le virusi a o le epe e le o amana ia i le toatele o tangata kiwi. I le taimi nei wa toi au ngani mai ai fō mai i tangata i a tautua nātu i pui pui, ma ese mai i taimi a awhia i le COVID o le afo i watu a tele tangata wa maua iaunga o le long COVID. Ua o mai le tau mawhanawhana ma o le a tele ai mafuala au whaisua, lona winga o le asawa i lalo ma le tau. Mo le maunei al presene o le United Fresh, Jerry Brendacast, ma o lona manata o lo o fua le tūlanga o iei le tau i le taimi nei, a toa ma le leto e sau wha afua se i o se isi timu aisa. O fuala au whaisua nei o lo o wha moe moe, o le telo le asau mai Pukekoe, Tasman, wha apia i ma Gisborne. O le vai mamau le presene e tatau lava o na maua lalo atu tau o fuala au whaisua o le nei tau mawhanawhana, wha atusa le tau sa iai le tau sanga tāluai, o na o tūlanga o iai le maketi. Ua whesiling ia le council a koa i lana wha ai unga wa wha amutai so eso enga whaia wha asanga i ona taitai. O le ayo se nofo whealo whani le vao le pule nuu talavou ma le pule sili. Na mali lia i lo le council le whaia se ilo ilonga tūtu atasi, ina ia saha i lia i se file mu. Beitai, o le wha maa vai le pule sili a Stephen Perry, pe ona sa waitala i le vai aso tāluai, ma o le aso luana whailo i le council ma mali lie e le toe mo o mia le wha au pe o le aso eso enga tūtu atasi. Ona e na o le toe whawhangu mai ai o mea wa umona tutupu, ma alu atu ai Malaysi se lau tolu se fulu wafe. O tupe a tangata totongi la fonga. Mai le pole nuu Ben Bell, e le o toi mo umiele so eso enga tūtu atasi, ma o lea fo i wasolonga le lei mea uma. Ai mai nisi o tangata koa ma tangata so eso e, sa tatau peona wha au e au ngā mo le anga i le lumanai. I le whanotanga le council na wha apalo tai le nei mata upu, o le tala na sawai, move on. Ma tala wha ai ua ngā lulue wha atasi mata ngā luenga le malo wha apeai ma pisinisi e fesoa soani i tangata whai ngā luenga, le ana se i visa whai ngā luenga o le Accredited Employer Work Visa. O le asona nawhina wha awhisanga i aia le initia ma Bangladesh wha apele au whai pisinisi i sauteo au kilani. E wha atala noa awanoa whai ngā luenga ma o se asona tapena uma ele mata ngā luenga o le Social Development whai ai i mangile. Mo le mawainisi o li i tala le tio ani usila. O se fianga tele le la asanga wo o iai i le a matata tamai o le mau o se ngā luenga. Awa o le alava walu le wha sina, ma umatu e ma le wha moe e ono maua se ngā luenga i totono ni usila, a wale a ingolo o wha atali mai. Mai le immigration, pau le kulupolo o taulai i aile fesoa soani le taimi nei. O ali i se lau wha se fuluma le ono le ana maa uolo o wha au fiofi i whale i sautio au kilani, to e le aini ngā luenga. Whai mai ema le immigration o le olo o wha au au peso isu e ngā le pūlenga, ma e o atu i le to ono whale whai ngā luenga feso o tai ma whainga tau wha asese nei o toi ti ngai nai.
o loo tau lai i ai. O le alia e o le nei mata upo e le ngata wasu esu e ai le immigration, sa ilia ngā luenga mawhale le mta ngā luenga le social development, le loa loa le community fiso soani tau mea ai whaapela o whaipisinisi i awa no whai ngā luenga. Tala nao le nei tai au, manuia le aso.